Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kakong biolinda ling do nong lai kare ko babiang tam ban mi khmat ya mau thar raishan nakabenta ban le asa ya ka jing e ki paj ba hakayeng dor ba thau an ki jalla ong ka dr M prin ling do habakran hakajing lang paj ba bala pelong daga National People's Party hakasnong kunchi hak hendru tre ukalalung kat arjar arpulai hakma ka jing sakhi lang jong ki hajar ngut ki paj ba nong persan nagisnong ba pair jong ka mau thar raishan constituency kakong M prin kala ongru bagayu i baga kong biolinda kade ka bayi jengai bat ka badan ya ka jing thrang ban kenteu ya ka constituency bat ban ra ya ka jing kala ka bakum ka constituency kalama de ki jing e hagis nem ki baladap kala ongru balada kum ki pai ba ki kwa ya ka jing kala ki de bandan benta ha kata ka jing pen kala om da ka ba ab ki wei ban pen kala namar ban ra ya kata ka jing kala ka syang tang hai wei isim priakti kala konturu ki pai ba ban long ki basian bagi bastat ban haba ki wei ki parti ki wan tola pisa ki de ban shimbet hendai kim de pat ban a ya ka vote Habawan ke Eryong baka kitno ya kayeng jong kami pi mod ka kami kan le kumno kan syong ha kaleer kan syong sabar kan pengkriat di kon kikti la jong dalay le ruem kong golong kami haba pra kayeng ka jonga ngahap banlet banri tengen hakaway pat kayeng kabaila ban ay jakalem yana ban ekikon kikti kijonga day kata kabaja hakajala kabayit kajongi ngin kwa ban krenben ban kento ban penrem yano ruem menta ngadon hakapati NPP katakan National People's Party bila yosno ikikentin jong ilong kume ibadai candidate jong fi hato hindi ikikentin spy ikikentin rupa kajong yi siya jengay kabasyong nong rim kabadan kajing trang bat kabakwa banten kelak mapihang ni hamaw tadrasyan nataray pilayomat ya kajing syakri jong kalong kumi bat nataray bikin mau idi ko ilong kumi ibalawan ban syakri yapi hakisnem ki baladet lese pi benut bisa nut ya kata ka jingla jong kutu ka long kume ban syakri yapi chiposnem bila ay lati ki wei bakin shimti ya kata ka kam ban syarai yapi ban pendiang yapi ban penskem ni ki jing im ki jong pi ban habang apet akmat jong akap ni krui piya syong ngangay kane kadai kata kajing pertajong kajing kela hato pikwa ya kajing kela hoe ten om kam jam lada pikwa ya kajing kela pihak don benta ha kajing kela pihak ya no ban ben kela ya kajing ngem jong pi Abo shabi jong kata ka jingken kala usyong hai ni ikti i jong pi kibeng nga ka NPP kiyong ka parti garo ibe niya balay kilingdo kiladay kigaro kitensong kiladay kigaro kibarsa kinay kigaro hato tinpin
karya biang mo ya kan kejela ka bae kejongi kabangila tawi mangi lemba kinong shua ki man shua ki jongi hakapon mo wala ya kan kejela ka bae jongi ho shia jar kan dai spa nyau po ar hatong iklem ya shong lang baro ki ba shong sa kinikitan bandawa ya kan kejela ka bae kejongi sampos nem hadin Pinong pariaya ka? Ismo siyong nong rimya ka ta? Mapigi nong siyong jong kamautat Russian. To dayapet katay ka sarkar kami kale ayu ya ki jat penreu ki baya shrut ki jat penreu ki baya pat ki baya pra kingen na pingen bahaka shikhlipmat Yaka Jilla Kashmir lapan kelaki Union Territory. Ikuaya kata bakan jaha pihanga. Balai pinggal kam show ikinong yalam ki MLA ki MBC. Banwan daulat ban syaraya ke Jilla Kajongi. Watsa pengop hakum kita dibring. Kibakwa praitang sipor. Banyak keren siapang kata kajingnya pat kajingnya pra. Enray itu ay bingin niya teli. Kay NPP. Kay NPP gaday ka party na way. Kabawan na Delhi kata ka party. Hato kawan na Kolkata ng West Bengal. Nekawan na kajila katulong. Jong kajinglong jingman jong kinong song snong hamagalaya. KNPP kadai ka khunjong ka seng Kongres. Baro kibasyen ya ka jinjinjan hakasan pertay. Haba kiwin ka yin kasem. Haba wan ka eryong magpinjot pinpla. Nginlet varias no baka party jong ka jela. Mano baong baka NPP kamday ka jong P ka jong ha? Di ko aban yasno sa baki brio ki party ki matang light ka kanaparam ng ka itosyo menakaling nalala balit sa kong kita ki party nray balay ba mga bakinong kasyan ki jonga ngi perkat bangi don kam banlet ban penklan ya ka party kaway kenapa numpan kata kasokar kle kau kapapila yo mat biang akini kistan snem kibaladen net yana ka duty ka jompi kadai banjet yakin nong yalam ka duty jom kinong yalam pat kabakakra kadai ban penteli para mengiswa nilale ya kababiang nilale ya kababhae naman nilafrang bansensya no dalade yalade kasorkar sansnem kabaladet ladalot paro kita ki party san perthei ki kenopat batang ke NPP badai ke BJP nget yana WhatsApp pentame akum kita kinong yalam kibalaklet ya kata kajing yate soskular samsnem haba pia soskular lang ya kabasneu ya simbakle lang ila yate ya kasoskular lang wat ong batang kababhale mga kaparti jong no kababambakla Don kaparti hakapertay sa tlak pero kaway ban ang kaparti jongi de kabakutang kaparti jongi kabamdon jing jabo jing bet niladan ha kadi kabenta lom nong yalam ya kadi kari bakajat pang ben real la bon snem wat hikay yangi ya ka ay kabang iklale bat ya ka ay kabang ilale Mautat Russian Maaf Ladang ibakla Kajing bakla
kalong kajing hikay, kajing KM biang, hadir pengibaklah, kanwan lam kajing bha. Ya ke NPP, ya kata kajing sinsyar kabat peli kawai, ni don kam, duna, lai pawai ngot ki MLA, hato, nila mo, hang ni, banten tu ya pi, pilalong ne em ki bapen kre, ban ay yang iwe na kita ki MLA, rakti, kita iya na, mano, balalong ready, rakam cekdong, wakting, mano bang dan kam pisah halajingin, mano ngidon kam kepisah, kajing kali kalang, pidon kam pisah tang for election, samsian pilih akum no, pinao, pinyat kali, haba ay gibriu kepisah to ya simpi baniaba, baniate ya lagi jong giying kisem, heray, kabot kabakentang mo, watsya ya lambaklah, berkat ha, ya kata kajing, kawai kajela, kawai kaparti, kinong ya lang duna lai pawai ngot gigan kam. Yang ini ilong kami ibalai, naslap ya katu ka speech kajong ngoong, ini ikong ilabyang, banuan yathir mag-iha assembly. Ayo ya kata, tapi itu scam mo, scam, baay bisa bibir to yasim ko, badalkan dia kapisa. Kaya kabot tapi nginyabok kentang, nginom niya siya ya lambakla. To ay pigi bakren niya ke NPP, ay bakiktin gibakikren kinkertok ya pi. Ato, ilong gibril, nakata social media, nakata ka NPP tete, kamulang telet na bijik Ato, baro pikir dia lang maka NPP ko baleng kita ikam snail. Lain marway ka musa konrad mo sata. Ya na. Map. Ya kijing bakla. Map. Ya kijing duna kijongi. Menta bon man nila yalet. Lalet si ikong Biolenda, lalet sa mga ter pilayo kan nongor ki MLA ki badai ki MLA ki larong sa NPP atau ngirong namar ngiko along gibre ki basneo tilabe ki gibre ni kunta o balay tampon election niya idri akapor bakaki kari bagajat pemriyo manopi bayaki tamday mangi ki masyong na assembly ko mau tharishan what are the Bakit mau? Ngayas nonang bakit NPP penjob liannya kali kalong kami. Para mo iman suwaki long suwa jong iki kasi ki om ne. Hamale iki kam ki bakraw. Dol kam lang. Yaki rangba bakit long kami. Banya mirjing mod lang. Hitip. Bahagi ki papon slap menta. Kalau kami kasih kebarong assembly let mga marway, pimisin ay nga mga hala marway si marway yung kami, kakam school, kakam hospital, kakam dok, yung ibaryang, ayan yung nga sa kaway katerpeng, korlang yung baro, namangidon kam kajing kalang. But yung ikilok meru, bagay niya virgin mo lang, magkiligirang ba? Banpelkat mga awiki, man simti, man pelang, man sensyalang, kublay simon, kublay undang rekabati, Biolenda, rakyat buat itu simon. Kacing wan jong ini, niwan ban ay man sem ya pi, rekat buat kilong kersam jong pi. Si hajar mo, Muslim mau tak rasyad.